Яйнымыздың esas mevzulari. Açlıq elan etken Aqyarlı Ruslan Zeytulayevke Rusiya Ukrayin konsulunu qoymay. Херсонда açılған Qırımdaki Ukrayna prezidenti temsilciligi nasıl çalışa? İşgalciler gecesi Ahmedjeteki Kazlov soqağında yerleşken ticaret noktalarını yok etip başladı. Selam aleykum, эфирде заман, студияда сіздерді мен Шевкет Наматулаев селямлайым. Украина қапсызлық қызметінің сабық юлбашысы ве справедливость әрекетінің лидері Қырым-татар Жұмхуриеті тешкіл етілуі Қырым тышында Қырым-татар акиметі құрылмасы тешебусіне қол тұтты. Валентин Оливайченконың сөздеріне көре, бұл акимет халқара аренада Қырымны темсіл етмек керектір. Қырым-татар халқының статусымен бағлы қанун лейхасы Украина парламентінде қайд етілді. Яқын вақытта о рейберовге қойылмақ керек. Украина канунларында оларны тамыр халк olarak tanımaq керек. Шымды ве bu yerде Бірлешкен Миллетлер seviyesinde hareket etmeli. Ukraina'nın tarihi imkanı var. Çünkü Birleşken Milletler'in Xavfsızlık Şurasına kiremiz. Milli kanunlarda böyle değişmelerini teklif etmeli. Kırım Tatarlar Ukraina'nın tamır halkı olarak tanılmalı. Böylece Kırım Muhtar Cumhuriyeti'nin toprağını tamır halkı olgan Kırım Tatarlarının yaşayış, iktisadi ve dini menfaatlarının toprağı olarak tanımaq gerek. Kırım işgali vaxtında Kırım Muhtar Cumhuriyeti'nin hükümeti, Kırım Tatarlarının hükümeti kurulmalı. Bu açık ve mühim şeyler. Bu halkara adımlardır. Ukrayna bunu şimdi yapmaq gerek. Rusия таққат изоляторда açılıq elan etken Aqyarlı Ruslan Zeytulayev'nin yanına Ukrayna konsulunu kırsetmey. Bunu Ukrayna Tış İşleri Nazirliğinin spikeri Mariana Betsa bildirdi. Onun sözlerine göre Ukrayna talaplarına Rusya cevap vermey. Rusya Zeytulayev'ke Hizbut Tahrir'ge alakası bardır dep 7 yıllık hapis cezasını belgiledi. Prokuratura bunu az korup şikayet berdi. Şimdi işini gayrıdan Rusya'nın Şimali Kafkaz Harbi Mahkemesi baqa. Mahkeme toplaşuında bir hafta evvelsi Zeytulayev'nin Qırım-татарларға қаршы açılған жинай işler тоқтатылмасыны талап етіп, açlıq elan etті. Rusya tarafı elçimizge Ruslan Zeytulayev ile görüşmege alada izin vermedi. Halkara hukuka göre bu izin acele verilmeli çünkü insan diğer memleketinin vatandaşı olan. 4'ünden beri Zeytulayev açlığını ilan etti. Ciddi akıbetleri olacağından kasvetlenemiz. Biz Rusya'dan elçimizge Ruslan Zeytulayev ile görüşmege izin verilmesini talap etmege devam etemiz. Ақтем Чейгоз 2014 senesi 26 fevral күні Қырым парламенті оғынды кечірілген митингті инсанларыны тынчыландырмаға тырышқан. Бұны Қорчалайжы тарафынан Шааты Али Абдулаев білдірген. Бұны махкеме топлашуындан соң адвокат Николай Полозов сеслендірді. Ишгалжилер Межлис рейсінің Муавина Ақтем Чейгозны күтлеви қалабалықлар чықармақта қабатлай. Оны 2 yıldan зияде Ахмеджетеки тақиқат изоляторында тұталар. Митинг iştirakçılarının binaga kırıp sessiyani toxtatmaq niyetleri yok edi. Ukraynaga qol tutgan miting iştirakçıları Rifat Çubarovni desteklemege keldi. O Kırım Yukarı Şurasının binası içinde separatist kararlarını kabul etmege istegen deputatlarını bunu yapmamaga qandıracaq edi. İşgalciler Ahmedjeteki Kazlov soqağında yerleşken ticaret noktalarını yok eti başladı. Noktalarını ondan ziyade ekskavator, politsiya ve samobорона nazaretinde yıkmakta. Satıcılar ticaret noktaları viran etileceğini tek tunevin akşam bilgenler. Aytqanlarına göre merkezi bazar yol başçılığı sonuna kadar kira parasını cıymağa devam etken. Satıcılar bildirgenine göre olarga başka ticaret yerlerini teklif etmegenler. Mal-mulk vesikaları var, ticaret noktaları var, toprak damartıları içeriye verildi. Onlar aynı bu noktalarının yerleşmesi için var. Bu insanların mında bulunması anlaşılmay. Bazı insanlar kanun normalarını yerine getirmege gerek olganını anlaganlar. Bazıları buna kulak asmadılar. Bizler tembelegen edik. Ağlarda ve kırmızı sızıklarda olgan kanunsuz inşaatlarının yıkılmasının bağlı bütün müddetler yekünlendi. Şimdi ise onlarını yıqalar. Pasxaga kadar bitirerimiz dep düşünüyorum.
28 инсан эркенанда ве буюк планлар. Олар арасында Қырымны ишгалден құртару стратегиясы ярмададаки вазиетнің талелі Қырым сакинлеріне ярдым берілігі. Тахменен 3 ел евелсі Херсонда Украина президентінің Қырымдаки темсілжілігі өзешіні башлады. Заман тақымы темсілжілік іші аққында бір sıra левхалар азырлай. Бүгінгі левхамызда Қырым сакинлері весиқалар алмақ үшін насыл келгенлері аққында тариф етежекміз. Саба саат 9-ға қадар президент темсілжілігінің хазимлері ішке келе. Головним консультантом. Мен баш меслиятчы олам. Кімнен меслият кечересіңіз? Аналитик бөлікте меслиятчы олып çalışам. Аналитично-информаційної служби. Херсонда çalışkan 14 insandan 12'si ішке келді. Субетлешмеге істемейлер. Анда ребериет бар. Сізге әр шейні аңнатар. Мен мутихассыз олам. Мұнда әркес мутихассыздар. Мұнда çalışасыңыз ма? Yok. Президент векелі Наталья Попович де келмеді. Devlet yolbaşçısı buyruğuna көре темсілжілік вазифелерінден бірі Қырымлыларға меслият бермектір. Украин весиқалары қайда ве насыл алына ве көчіп келген insanın весиқасы некебі имканлар берем. Херсонда бұл весиқаларны ресмелештірген хызметлер де бар. Темсілжілікте меслият алмаға істегенлерінің невбетлері yok. Уйлеті нефісінден әвел Қырымлы бір айлы темсілжілікке келді. Не мақсаден айтмай, шақси меселе деп жауап берем. Оларға ескіден меслият берген мутихассыз иш yerінде yok. Көрмек істегенім инсанны көрмедім, хастаханеде. Уйледен соң да кімсе келмеді. Темсілжілік сабатларына көре кечкен афта оларға 32 Қырымлы мұражат еттім. Бір хадим күнде тек 2 шер инсанны қабыл ете екен. Роман Спиридонов, Асан Эминов, Заман, АТР. Рус жанкеверлері Украина аскерлеріне қаршы Водяной живарында ұжым етті. 5 аскер яраланған. Русия жанкеверлері умумен 64 кере Украин позицияларына ұжым еткенлер. Базы позицияларына Минск анлашмалары ясақ еткен селянин атқанлар. З їхньої сторони бувають поодинокі постріли. Оларның тарафындан бірер атеш ола жевап бермейміз. Ось районына пекетелер. 20 метрлік туман, ор қызалар, демекке пекетелер. Оларында еріні деңіштірелер. Не олғаныны білмейм, амма сеслері біле келе. Көресіңіз, шымды тыншылық, біздің оғланларымыз ратланмасын, чүнкі олар әр сания атеш ача білелер, соңра да бетер ола біле. Атеш тыншылықтан да яқшы, чүнкі тыншылық насыл екеленечек белі дегіл. Киевде геже Владимирская соқағында ерлешкен ресторан бинасында патлав yüz берді. Қазаланғанлар yok, ләкин этрафтаки пенжерелерінің жамлары сынған ве тұрған араба зарар көрген. Полиция тақиқат башлатқан олса да не патлағанны айтмай. Поліцейські ретельно відпрацювали прилеглу територію для того, Полиция хадимлері трафтақы ерні бақып шықты. Анда олған видео незарет камераларының тапмаға тырыштылар. Белі бір мұражатлар берілді. Бұл камераларының қайдыларын алажақлар. Бұл жинайетінің керчеклештірілмесіне алақасы олабілечек шақысларының тапмақ үшін белі тедбірлер алына ве бұл жинайетінің бұдың версиялары бақалам. всі можливі версії цього злочину. Украина баш назиры Владимир Гройсман бір еллық ішіне есабат берді. Ондан evvel çalışkanlarga қимет кесіп келечекке ваделер десеслендірді. Тafsilatlыca Эльвина Сейтбулаеваның левқасында. Бұл Назирлер кабинетінің салоны. Назирлер ерінде журналистлер отыра. Олар үкімет елбасшысы Владимир Гройсманы беклейлер. 10 дақаға кеш қала. О шығышыны о 2 дақалық роликнен башлана. Анда бір ел девамында әлде еткен енішлер ақында айта. Ondan son birden evvelki hakimiyetin şikayet etti. Eğer de 2007 senesi yol sağlık sahasında denişmelerin geçirgen olsa, Ukraynalıların yaşayış tarzı eleşmesi mümkün olacağından emin. Gazprom ve Naftogaz Ukrayna arasında olan gaz kontraktı neticesinin mesuliyetli sabah baş hükümet yolbaşçısı Yulia Timoshenko olması lazım, dep kaydetti Groysman. Ukrayna vatandaşlarının kabahatı yoktur.
Bizler mahkemede yengip çıksak, demek Ukraynaga nisbetten adaletlik olacak. Егерде başka karar olsa, bizler onlarla milyar dollar zarar görermiz. Ama mında mesuliyetli Timoşenko olması gerek. Егерде o kontraktını imzalagan olsa, demek o paralarını tölemek gerek. Mında Ukraynlilerinin kabahatı yok. Nefakacılarının vaziyeti eleşir dep kaydetti baş nazir. Oktyabrdan başlap nefakacılarının alacak parası 200 grinyadan 1000 gece kötürülecek. Bizler 12 milyon nefakacı arasından 9 milyon nefakasını arttıracakmız. Denişmeler oktyabrdan itibaren başlanacak. Çalışkan nefakacılar bergiden azat etilecek. Ama bu denişmelerge parlament kol tutmak gerek. Ukrayna baş naziri deklaratsiya hakkında da söz yürüsetti. Groysman'ın fikrince bazı memurlar öz mal mülkünün gizlemeleri aşağılıktır. Ama Ukrayna jurnalisti Mikhail Tkachin geçirgen takikatına binaen Ukrayna hükümetinin başı fiyatı 680 bin dolar etrafındaki kvartirada yaşay. Ev onun kaynanasına nefakacı Alina Burlakova üzerine resmileştirilgen. Menin fikrimce mal mülkünü resmileştirgenlerden de gülde bu işini yapmaganlardan korkmak gerek. Elektron deklaratsiyasında o zaman parlament spikeri daire sahibi de gül eken ama öz kurantasının Kiev'deki kvartirasında yaşay. Alina Burlak onu 2015 senesi satın algan Groysman kvartiranı tamam o vakit kiralay. Oyze sabatında Groysman siyasetçi ve iş adamlarının alakası olmaganına işandırdı. Gelecekteki planlarının paylaşıp 2019 senesinin prezident saylavlarda iştirak edecek ama namzet olarak değildi Ukrayna vatandaşı gibi. Elvina Sidbulayeva, Zaman, ATR. G7 memлекеттері Русияге Асадқа қол тұтқаны үшін санкция кірсетмеді. Бөле теклифнен Бүйік Британия Суриеде президент Башар Асадның учаклары химияви үжім еткен сон чықышта болынды. О вақыт тахменен 90 инсан елек олды. Назерлер музакире девамында Сурияның кележегі Асадсыз олмақ кереклігіні сеслендірділер. Владимир Путин убивает репутацию России тем, что продолжает поддерживать человека, который травит Rusiya газом itibarını собственный bozam. народ. Mence bunu bütün dünya anlay. Bizler Rex Tillerson mandat vermege tırışıp, Ruslarga garbi memleketlerinin fikirlerini yetkizsin isteyimiz. Siz saylamak gereksiniz. Ya bu zalimnin tarafını tutasınız, ya da bizlerinin işbirliği yapıp, en doğru karar tapmağa tırışasınız. Türkiye'de Suriye'deki kimyevi ucumda zarin kullanılğanı tazdықладылар. Bu haqda Türkiye'nin Sağlık Naziri Recep Ağdaq bildirdi. Evvelsi ucum devamında xlor kullanılğanını aytқан ediler. 2014 senesi Suriye hakimiyeti zarar ketire bilgen ziyerli bir silahını yok etmege vade bergen edi. İdrar numunelerinde sarin gazının metaboliti olan izopropil metil fosfonik asit tespit edildi. Yani bunun Türkçesi serin gazına ait, serin gazı kullanıldığına ait laboratuvar bulguları kesinleşmiş oldu. Полицияға мұражат етілген соң Италиядаки сергіде Русия стендінден Қырымда шығарылған шараплар алынды. Бұны сергіде іштірак еткен Украина темсілжесі Алексей Любецкий білдірді. Оның сөздеріне көре Русия ишғал олынған Қырымда шығарылған Золотая балка, Инкерман ве дигер шарапларыны өз мақсулаты кібі тақдим еткен. Украина темсілжесі ерлі Малия полициясына мұражат еткен соң Русия темсілжелері ярмададан кетірілген шишелеріні сақламаға межбур олғанлар. Rusiya Инкерман Золотая балка şaraplarını taqdim etdi. Onlar Avropa Birliği'nin sanksiyalar altında bulunalar. Инкерман şarabı turgan yerde şimdi bir şey yok. Бірлескен Америка девлетлерінде өткерілген ярыштан соң евіне қайтты. Ахмеджетлі Александр Усик америкалы рақыбы Майкл Хантерны еңіп, өз чемпион құшағыны қорчалады. WBO версиясына көре, дүния чемпионыны Борисполь авалиманында насыл қаршылап алғанларыны біздің мұхберлеріміз де көрді. Борисполь авалиманы Киев. WBO версиясына көре ағыр чекеде дүния чемпионына дост ве мұхлислері журналистлер қаршылай. Александр Усикнің айлесі де авалиманына келді. Ләкин камералары күнде көрінмеді.
Боксчы журналистлерге тез-тез бір қач суал бермеге теклиф ете. 13 саатлік учуш оны йорда. Америкалы Майкл Хантер иле урушы Американын Оксан Хилл шайырында олып кечті. 12 раундтан ибарет олып, 117 сабынен екінленді ғалебені Александр Усик қазанда бөлеже WBO версиясына көре ағыр чекеде дүния чемпионы унванını сақлады. Одностійно, і те, що ми дуже хотіли почути, Енде Стіл. Олександр Усик виграє свій другий поєдинок у Сполучених Штатах. Він стіл чемпіон світу. Олександр Усик, Симферополь, Україна, сказав Майкл Баффер. Қырымлы Александр Усик Украинаға қайтып, уруш қолай олмағанын айтам. Сложный поединок был. Зор бір уруш олда, ама танрыға шүкірлер олсын. Мен doğruсын айтқанда 12-ші раундта біраз шашқан едім. Акем біріншіден маңа өйле бір келді, білмем, белки шақсы ішлері бар араларында. Оғлан да мені шашыртты. Оны ұрсан көзлері бамбашқа тарафқа баха. Ойсе резина кебі едім. Когда ты его бьешь, там глаза где-то летают, а он так, как резиновый. Экспресс-брифингтен сон мухлислерінен, соңра полиция хадимлерінен бір қач фоторесім япа. Усик Афу сұрай, вет оғанларына ашықа. Елизавета Цареградская, Эдем Сейдалиев, Заман, АТР. Бұл соңки хаберіміз еді дайыма АТР-лі олыңыз, Қорыш Кенже.